Garota. Thank you for coming, manan. Okay. Agak-agak mana itu? Jesus. Okay. Mega shout out lang, sabi ni Blue Falcon. Hello. Kamusta manantial daw tayo? Rabii gayam. Masay ti rabii tayo ngay kakabsat. Thank you te patamsak. Lakotsarang probinsyana. Thank you, Garota. Mega shout out daw, Garota. Ay, hindi. Si Garota palang nag-mega shout out sa'yo, Blue Falcon. Naguguluhan si host. Dali. Okay. Garota. Naka 3 hours katatayin niya. Hala. Apay nga eh. Sabay nagdemanding di nga bisita mo ko ay Garota. I sub to you. You have to sub me back. Kung ko na ngay kini nagijay ko ngay agsab. Agsublikin niyam nabigat agriri di ay. Hello, Mostales. Thank you, ti tamsak mo. Thank you, ti pa nag-stay. Puyatan na naman to. Manungay na bati nga sab na ni Kwan ni Joven. Hello, hike and explore nature, Sisi. Thank you to tamsak. Hindi nga, naghahabol Sisi. Kailangan natin. Ikaw nga din, di ba? Nakaano ka nung kanina? Or premiere iyon. Premiere pala yung yung notification kanina. Ay, iso. Katkas ngay no kuha, no naglagas aging ga below 200 ngay. Ay pa'y bawian ni mama na di cellphone na. Mega shout out daw Igorota ay Mostoles, sabi ni Igorota 501. Naglo Diyos me, tanalagas mat amin piman nagitakwa na nagsab ngay. Hello, mananapas. Ayos premiere mo Gragat ikang kati jacket mo man. Wait, where is your jacket? Ala, sorry, sa bali mo ito napindot kon. Kasano ngay katandiya ngay? Unhide. Naka-hide mo tan wait.
Hala, napindot ko mo dun, Jay. Kuha ni mananapasin kasano yung isubli di ay. Mananapas. Sorry. Ingi ka sana nga diyayan. Nagkat mo dun, pi. Remove, action, remove, put users in timeout, hide users. Basta na ka-stuck dito yung kini mananapas. Anidan, hala. Kanya nga pindutok dito eh. Agungatan ane. Turog kong tanin. Nabanog ako na kadwa na nagkukis kadwa anda kasipi ko. Alang harod, sige ading. Maturog kanta ko ah. Sa time to agistorya no hanggang nga nabanog. Kamusta di premiere mo nga eh. Adumat na pa niya. Thank you mananapas ti umay mo win. Oray na banog ka kat ada ka lagtangayin may. Adamat iso na ang apangyayak ko ah. Nakahidden kung kumana. Win. In height na napindot ikak ngay kumatik ko na ngay jacket na. Sa balik di dyan napindot ngay. Mananapas MMLSO kano kuna ni Mastales. Aya manungay nga ribo mananti ukisan yun no bigat. Okay, when sige la takabsat Mastales sige. Thank you. Min garod maturog kan kwa ading mananapas tani. Agtapas kayo mananubigat. Baka sa bali ti matapas mo no puyat-puyat ka. Tambayam ka no bigat ni Kwani Igorata 501 Mastoles. One man tricky. Aduh agarod. Mano kayo nga ag-ukis nga hijay? Hello, ipaliwak. Thank you sa tusok. Okay. Kunak no naturog kan? Where have you been? Kalkalpas mo mati work? Mamati ako nga numalpas mi nga masapa. Tambayan na ka kano no masapa da nga malpas si kakwa. Igorota 501. Okay, good night mananapas. Turugan. Tap na day pigsam nga tapas na bigat. Jakmat mababutan ngamin ni Miss Ganda Igorota kayat ko umay ngam naladaw latta. Agsabali gamin ti oras tayo. Kuna namat ni Mastoles kayong Igorota. Nalalawat ti plantation ti buko ijay Aurora. I win ating Igorota.
Padasong nga kwa mapanag pa share ijay ako makita mo iti talaga nga plantation ti buko ay inganyog ijay. Pero lately na lang is nag-ano na sila ngay. Ipapakukulamber da ngay dagijay ikwadan ta. Ada dagijay other choices da nga imula. Kabagyan nyo ba ni Auntie Karing si Kakwa? Igorata 501? Good night, manong mananapay. Sige, silent live lang. Ada gamin amok or 1 hour. Okay. Sika ngay mas toles. Ang bagnuhan nga nalagas dagijay kwa. Kinmapit kenyam. Pati ni Auntie Julie. Di ba kaanakan na ni Auntie nga Julie? Kakasinsin ni mother dagijay asawa da. Yan asawa ni Auntie nga Julie. Kini Auntie Karing. Hopefulihan nga malagas ading mas toles tani nagrawot ni Lulu tatta kwa mangan ti saba kapan agtakaw lagasan na amin lagi si sabati kwa win so yan awan payment tiyos to kwa ngayon bakit naglakay da anti karing kinila ay nakatawan payment ti gasat da ngay anda makaanak pero adan sa nagampun da makabanno ti agtugtugaw ay pobre ka man. Night na host. Night everyone. Kung na ni ipaliwak mo. Sige, pangyaw. Maturog kanta ko Aday piksa man nga garado na bigat. Please sub me back. Kunana ni Jopen pero no umay agpan no takman na isang batik ko. Isuman na niya nga kastam nga dita. Agriri adin no bigat. Why you unsub me kunana adi ay no bigat? Miss Ganda, igorota daw, anya orasan. Kano dito oras mi dito, isak sa mong batan. 11:20 tirabi. Mas tales. Ay kasay, gayan. Ni Sapphire Bill. Sige. Lori, thank you to you, mo. Nalpas kan JLS mo, Jai? Pangir? Good night daw, mami, paliwak, sabi ni Miss Igorota.
Ag-practice ka kanon ko Siguro ta baka agsubli ni Jovan kinyam no bigat ket amom ti isongsongbat mo. Okay. Nalpas gayon ading Lori. Thank you garod ati in my kamanen when. Kumbaga di question nga why they unsub me, why I lost my sub account kung kuna ay sub numbers kung kuna na ngay no bigat ikas na mga songbat ngay. Hala ka. Forty minutes lang ka mga mabot maka oras win. Ado mat na dagamin ti bisita kat alangan mat ang ikat off mo dai jay kat adoda kakaisuna nga adoda nga agi inayat nga ikat. Ado bisitam tatay Lori inya. Nalpas JLS nila Blue, Love at Lo, Jack Onay naka-stay ta, Madamalutok. Ay, ang paingit ni Obram dito mo Cook Restaurant. Ay, is, ay, apo, is, win inya tapin manaw idi ko gamin nga din napanawan na ta dati module na. Nakaabang nga talaga kanya. Win ado tatay kaya in maduda nga bigla di ag end ka nga diayen. Ngiti awiram nga di tamos tolas lakay bakit? Mm. Sir mas tolas ka no. Ayabam ni Igorota 501 tap no ko agkok kayo nga duwa. Adati help anya na ito adati katulungan mga agluto. Hala dagiti nga duwa. Most tallest my love. Kunanan nilo kanya. Most tallest my love. O may kanto manan no maminsan. Kunanan. Apay nga maminsan lang. Kanayon Kanayon nga umay ko naman nga maminsan lang. Wait man agrek ta. Isin pata man. Okay. Zoom ay zoomit zoom puada da Jovan Pro. Ay, okay. May mayat ti awir nga ubing no bakit apay ko nam. No bakit ti awir no tumakki nag-ingal ti takki na samantalang no baby okay lang medyo tolerable ti takkin ti baby. Ngam no bakit kinlakay ay napakpakawan. Ay gala mover adventure hello kabsat. Thank you tidalaw. Invite mo kano isuna. Sino timang invite kinyam ko ay gorota?
Video no nun sige lang kabsat gala mover. Makano puyat-puyat ka nga agpay sukat ko Iturog mo pa Umayak nga kanayon my love do basta maabutak. Kuna ni Mas Toles kanyang Lori. Awan mati ko awan mati dayo, awan ho, nagdikit-dikit tayo mat aminan. Kwa igorota 501 baka no ag silent S kan ag silent LS kan no bigat tapos nobody will answer him. Pakibaga na nga in prank mo. In prank mo ni Joven Pro. Okay lang makit diti agawer ti old old people nga at least akot ha nga di stay in siguro di stay in nga di the whole week, the whole month, the whole year. At least di takat per oras lang. Sige karot kapsat ipals liwa. Thank you. Ipo. Ni namnaman nakakanulabs mas toles kuno ni Lori. Manuti sabmon ngay kwa mas toles kitakman no nanayunan. Awan samot maapektaran mo tahan nga awan nga maapektaran ti channel mo no ko ora man nag thumbs down isunan to awan ba at least adda nga nakapansin kinyam ganun yata yun. To Spain, Miss Ganda Garota, Las Palmas, Canaria. Ay. Apay kuwa, Mostolas, apay nga naglawat garden nyo dita. Ni digiji mulmulam nga digiji, apay nga naglalawat garden nyo dita. Ay, adagayam ni Ma'am Jinky. Hello, Ma'am Jinky. Win, kasapulan nga agagit awanin dandani nga mapituan ni lolo agpiton to ni lolo finish line kunanan ton bag nga rabi madam mapangita nakaraing kapay lang thank you iti dalaw when my love kunanan ni Mostales mega shout out sabi ni Garota 501 Kingdom and Anjingki. Wow, Spain. Kanana ni Garota. Win. Spain ayan na ni Mostoles. Nalawa pa'y garden na. Nabuyam na giji kwa. Di content ni Mostoles kay Garota. Pa-share na giji video na ikat. Nagadot. Agmulmula iso na iji kwa. Ado tinatang na. Win madam. Kasapulan pa iti ado ngay nga. What's our ta? Dandanin nag 1 year.
kuna ni simpleng buhay. Ano, at dati limit na ngay gayam. Kat no malpas kay ti 1 year, katan mo ay nga madano lagi jay mabuo ko di requirements ni YT. Back to zero daw. Ayan na pala si simpleng buhay. Thank you. 200. Kagudwa pa lang kaya. When host tambay ko lang dahil to si Pico pinagtuturo. Wen sige lakot sera. Thank you wen. Turog kantap no ko Garami ka timukat. Ma'am Jinky, salamat sa pagbisita kanina sa LS ko. Kunana ni Igorota 501. When garo simpleng boy dakkel pay kat ko 5 months, 6 months, 6 months, 5 months, 6 months, 6 months, kung 7 months. So, mega love shout out manong kuna ni Igorota 501. Bag ni ading lori ko Dakkel ti watch hour nan. Karugrugi na pa lang. MMLSO ba yan? Simpleng buhay ko na ni Mastoles. Aha, nani kan kancawan ni simpleng buhay, Mastoles. Aha. Aha, gala mo Versailles Adventure. Nakariing pa, gala mo over Abbas Adventure. Aha, Mastoles. Anong ibig sabihin nun? Explain. MMLSO, Miss Igarota. Sabi ni Simpleng Buhay. Ano yun bayaw? Kung naman. Ano daw yun bayaw? Simpleng Buhay. Aywan, sige, garot. Kambal ni Lori. Kitam ta idas dasar mo ta bakal sabali na ta idasar mo ta namisaan. Okay. Thank you for coming. Ikarota 511. Sige, iturog yun tani. Agalas 12 manin. Good night sa inyong lahat. Lori. Ay, hindi Lori is pagluto pa lang tapang maluwanda. Basta wala secret daw. Ano yun? Ano yung mga secret? Still learning that we are aramidin yun. Dabayag YT channel. Inaramid ko ta. Pinang monitor ko lang ilagay dyan. Pass me. Kaya for experimental videos. Pero di ko inaral. Kanana Igarota 501. Basta makita kayo kunana.
Adumot videos mo nga agpay so Ma'am Jinky niya. Puro educational ko ah. Kasla kayo kano nagkita ni Gorota 501 kini Jinky. Ni Gorota napnapang ka ba kanda ante ka ring before? Alo manang. Ay, ada ni manang Norma. Himala. Manang Norma, thank you for coming. Ikang kati jacket mo. Ikak ti jacket na ni manang man. Where are you, manang? Manang Norma. Apa ito nakaraing ka pa lang, manang? Hangka makaturog niya. Good evening, manang Norma. Bisitaan na kakano ni Igorota 501, Ma'am Jinky. Tagbuya ulit. Okay. Ay, kunak no anak mo dagid. Jay, ububing nga dagyay. Baka ano lang karupropa na Ma'am Jinky ni Kuwache nakitkitam. Ay, apo na. Na-addict ka ditan ko cross stitch mo manang Norma. Nalpas mo garo din. Ada nalpas mo. Baka day tapay lang dyan in-start mo. Idi ko di birthday ni Manang Emma. What is this? It's here. I'll pay you tomorrow. I'll see tomorrow na ano. Thank you. Yung gatangan dakti man dyan alagak ti ko. Di nga tawag ijay. Di nga pang hold ti camera ngay no ko Di kasla nga folded iso na. Yung tawangan kasla screw. Adayo pa'y malpas. Ala, di ba nilalamay, lamlamayam dahi tama ng Norma? Makapaadik lang kaya dahi ta. Ay, anak ta babit kin Gemma. Okay. Babet. Kasla nakitkitak ni Babet niyan. Sino ni Babet? Kasla familiar jay Babet kinyak. At napanda ba kinda Auntie Melba before? Damdamagan ni Ma'am Jinky, Igorota 501, nung nag-BCF ka. BCF, sa school. Iso, Ma'am Jinky? Ay, okay. 111 ni Babet. Ay, sugay makaslanan ng ko. When. Kapag yan matlang da amak da ni Babet nga da ita. Igorota. Baka ijay ka BCF nga nag-school. Baka ijay da ka nakikita ni Ma'am Jinky. Dakatay. Nagita gamin nga ako ng BCF.
Mm. Ay, nag-BCF mo't lang gayam ni Kuya ni Joy. Api, batch kayo kay ni Joy aya? Si ka Ma'am Jinky? Haan ka no, matan nga nag-BCF ni Kurata 501. Baka karupropa na amamot ti beauty ti igorot. Ma'am Jinky, baka hindi pa daw kayo dikit ni Mostoles. Bisita am di balay na ang Mostoles kay mintap na po makita. Posible hindi pa kayo magkadikit ni Ma'am Jinky Mostoles. Ay, agyaman gala movers. Tambay-tambay lang ka no so naon. Sige, thank you. Thank you, Rata. Sige, Rata. Maturog kan. Good night. Mingming man ulit kita ulit ni Mostoles. Sige, kitam jikwam. Ay, ikot na ba yung dikit ni nagapukin simpleng buhay ni Mostoles. Okay, here na dito na ako kunana. Napanjibalay mo ni Mostoles, ni Jinky, si Mostoles. Salamat daw, Miss Jinky, kunana ni Mostoles. Win, Ma'am Jinky. Watch mo isuna and then likes sa kanto, comment and then subscribe. Tabaka no apo-apurado nga ikat ma-spam lang kano jay comment tayo and then sayang. Aya. Win, kas dyan nga talaga amin tayo kat nagka tayo mat dita nga mas daaw ka nagadot ti videos mo. Kurakot na nabayag kakit di nga monetize ta pintas lagi si content mo. Kas ano bang lagi ko agi? Hello, El Campesino TV. Thank you to thumbs up at shout out po sa lahat. Just passing by. Kunana ni El Campesino TV. Bibigyan kita ng jacket, kapatid.
Salamat sa pag-drop by El Campesino TV. Bibigyan kita ng jacket. Ayan na. Okay. No problem, Mostoles. Natuwa lang ako sa mga cute na pamangkin. Na-inspire ako kay Simpleng Buhay, syempre. Oo naman. When, hamo nga mo ni Mostoles, Ma'am Jinky. Di ba bayaw ni Kwa? Bayaw ni Simpleng Buhay. Kabsat mo ba ni Ma'am Jonna Kwa, Mostoles? Or kasinsin mo? Lah, ba't hindi pa nag-a-appear yung jacket mo ngay Kabsat El Campesino? Inalat al-alya di jacket mo, sir. Apay eh. Nakaana naman yan. Maadal mo to amin, Ma'am Jinky. Yung tamsak na yan is yung tamsak. Thumbs up nga eh. Yung gantong, yung ganyan. Tamsak ko nada. First cousin kayo ka ni Ma'am Jonna. Kita Ma'am Jinky, first cousin ni Ma'am Jonna ni Mostoles. So, bayaw ni Simpleng Buhay. Okay, thank you, El Campesino TV. Di bali, dadalawin din kita bukas. Salamat. 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 Oo. Wan nga pa swing yan no nagagagat ti tao ngamin katawan ti time na nga makimingle ta syempre aday ti priority tayo iso nga malimitad wan ti panakilinangan no maminsan. Keep safe mga bro and sis kuna ni El Campesino TV. Thank you for dropping by, Sir El Campesino. Hi there, El Campesino TV, sabi ni Ma'am Jinky. Nag-subscribe na daw si Ma'am Jinky sa'yo, Mostoles. Pero kung Ma'am Jinky, don't expect nga agsabak na dagos ni Mostoles inya. Papudutan na pa'y tabakan ko. Lagasan ni Lolo no pasublyan da ka nga dagos. Narawat ni Lolo, Lolo ko nami iti white YouTube. Lolo ti tawag di dagiti vlogger. Paluman na pay sada kanto sublyan after 2 days siguro niya masales. Salamat po Ma'am Jinky kuna na ni Mostoles. Yap, ano naman yung pudot
papudutan ano yung jingi kwa pabayagan na kumbaga nga kat anong tawag nun yamin naghinmigpit ni lolo tata makitkitan ti adda kano jay algorithm kano mabasbasa na makitkita na dagiti amin nga movements ti vloggers ti inmadugaro ti vloggers kat makita na in kasla madinan nga jay kwa agsab to sab. So, no, makita na nga nagsab ka, tapos nagsabak mo't nga insigi na kinyam, lagasan na nga eh. So nga sayang. Tapnohan nga mabawas sa subscriber. Imin uray no nagsabak kanyam. Makita mo nga nag-addition jay kwam. Pero no bigat ikatin namat lang. Parang ganun. Yun yung explanation ng mga ano, mga, di ba, Galamover, ganun yun. Yes, Madam Jinky. Isong ako nami, kuna term mimot lang na papudutan nyo pa isayon to sublian kas lakas jay kano ti ko na. Gimin, di ba, o ma-experience mo siguro tata Ma'am Jinky nga kwa kitam tatang ag-active ka ti YT. Agnay nayon. But then bigat kita nakasayan ka ti 10, nakasayan ka ti manuwa kwa, tanag sabak ka nga dagos. Yun yung explanation. Pero, siguro, may isa nga kwada ita, na fact nga nga, adalon may nga rod no kas ano, apay nga, kaano nga nagrugi da ito, aglagas-lagas iti watch hour kin, ko, subscriber. Yun daw pala, ayaw ni Lolo yung ano, sub to sub right away. O, kita? Win, kas jay ti ko na. Uray ni Mostoles nga dayto eh. Di ba, di Mostoles? Agririri, di kalman mat lang. Na, adong malaglagas kanya na. Hanla nga subscriber pati watch hour ton makasayan kasayan ni Lolo kano dagiti da dumay nga ko danda ni ma-monetize kat nababawasan dati subscriber mababawasan damat lang watch hour. Napalalo nga talaga. Nabisin nga rod ni Lolo iso nga manganti saba kanin namat amin dagiti saba ti vlogger. Mano ti subscriber mo total mo stoles mabot ka ti 500 nakagadwa kan san. Awan pay hos talog asot pay lang
Talugasot ka pa lang idi nga nakita more than 300 sen. Nagbuyaak ti kwa. Agot luto ka ti pork, curry pork. Hala, nya ngay nga routine bati na kanyamon kada nagsab ikatel namot lang amin. No kas ano kinagagat tayo agbanniit. Nagagagat matso na nga man. Aduti ka na. Ay, 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 ay. Naloko ni Lolo. Isupay saktupay kaya bagok na reach ti dati 1,000 nga dati gaykot. Diyos ko manunga bulan nga naka-steady akti 600. Talo nga bulan samot nga naka 600 ak 700 and tinukwan inikat na ti adapay ti time nga inikat na ti 175. Diyos ko makapasangit. Inyo tinin na ka din Greka kita check ko Boyongan ti family name na Boyongan. Si Foralin Boyongan. Ka. Account mo niya may isang anya diya Roel Mostoles inya. Mostoles vlog. Kuna, di ba account mo diya Roel Mostoles? Wait, account mo matlang di ay. Ay, okay. Ngam legit di ay. Ninjam di ay nga legit. Ada ti kargana, ada ti videos na. Iso ti kuha, iso ti pagsabak mo. Iso ti kaso ti kastam ko Iso ti aramidam di kaskastan da iti dadungan total. Sino pa iti adagdang di
tikas ka sarigiti ka kadwa tayo. Di ba no, sumrak ako mati TLSA niya. Ti isarak mo Jeroel Mostoles. Ta iso tininjam. Di ba isarak mo Jeroel Mostoles. Tapos no, ibabam jay balay mo, iti Mostoles vlog ti ibabam. Jay ibabam ti link na. Tapos syempre no, kumbaga ni Ma'am Jinky, ti kuha kitan na jay i-open na jay link nga baba ni Roel Mostoles, mapan jay main account mo. And then, ay kasta na ya. Isun to ti pagsuklim deta Roel Mostoles. Tapno ko ay ma-avoid am ngay jay ko. Ma-avoid am jay sab to sab ngay. Tay sa word nga kayat ni Lolo. Still BG man ang panananik ko ani kambal ni Lori. Thank you. Apay, nakadasar ka ti kanandan. Baka sabali indasar mo mat. Oo, salamat ading. Nya ngay ni indasar mo nga kananda amom ngay. Uwi, nakaluto siguro nagayab ti mga nan. Talaga nagiti nga. Nakasanayan na yan mamaya. Mamaya, ano na yan. Totoo na yan. With feelings na yan. Apay nga ang kagluto di tangay ko Ading Lori, puro take out. Ay benga. Amo ang nagluluto sa katulong. Ay, again now. Okay. Talo iso. Nga ka nam. Anda ka no asawa ni Laban. Host. Apat ti anak na. Ay, apo. Dagiti bahala kayo dyan. Namati kamat. Ada ba winter yu dita lalo? Ada winter ti contest season yu dita? Win garod. Sana all. Sana all amo ang nagluluto sa katulong. Ay, apay nga. Naparati-parati. Dapat kat one country akat may sa tikwa. Sa bagay, nalawag amin inya dita. Permi.
One lab, hindi, ni amok para luto. Kanayon na ka nga lutuan preto nga itlog. Uray ti kanunda ko, lori, isulat ati agluto. Adi nagmayat man. Pero ang disadvantage naman nun, anya kano ti YT ni kambal ni Luri. Ni Luri day ta. Kwa Ma'am Jinky. Dikit di nga admin ti kwa, Team Pinoy. Kakambal ni Lori. Ninja namat lang dagita. Kakambal ni Lori. It's me, Lori. May maysa ni Lori. Kakambal ni Lori. Ni Lori isuna dayta. Ma'am Jinky. Matikaw kay niya. Ado ti ninja na nga legit. Ay, iso. Napingahan nga ma-search ka no ti kakambal ni Lori. Han mo nga isa-search ni kakambal ni Lori. Basta ni Lori, dikit mo. Diba, Lori? Oh, yan oh. Si Jing, ni Lori lang min ko. Oh, isuhan mo nga dikdikitanin na kita daduman nga kambal ni Lori. Alas 12. Maturog tayo kakabsat. Tani, masapa tayo man nga agrobot nga agluto no bigat. Thank you for staying, mga kakadwa. Sino ti ag-LS na bit? Ag-LS ka ti bigat ko, Lori? Thank you, Mas Toles. Thank you, Madam Jinky. Thank you for the time. Tapos, Lori, thank you. Mas Toles maturughan gayam. Agluto kan. Si kami ti maturog dito eh. Sige, Madam Jinky, thank you. Lori Ading, thank you. Again, dakon inya tani alas 12. Maturog tayon. Thank you, Win. Thank you. Bye. Good night. Good night, everyone. Okay. We're gonna off in here. Okay, bye-bye.